Blay pi baro nakaliang kedudashan Kendra Shilllong ipidang subahai pi ketup kubur mentega janmiat syaban paj ki kubur ki berbenyak ini pecwai kimat berkongsan. Ladap benbetha ia ketenat penroisor ben penkenriak mardori ki nong trei ke Shilllong Municipal Board ong usun board menteri rangba ke jela iba Preston Tingsong. Ladaki ke jinglek kemen bihu ha Meghalaya. On sedang shen ke jing shnai ke jing kieng bertemai hakawa umngot ong menteri badai kemi ia ketenat PWD roads. Bat kidon palat arlak nrupsau hajar ngut ke bibit temai ke jing pang covid hakari haki afsa kontabel dep ha Meghalaya shispa prap kondai ngut ke bibit temai. Ki kubur ki berbenyak. Sembut Menteri Rangba ke jelai ba Preston Tingsong nen kesngi ilaong baladep benbetha ia ketenat penroisor ban penkenriak nok mardor ya kinong trei sorkar ki basyong basa ha Harijan Koloni hatem yo maulong ilaong baga sorkar jela baladep ban syemti ya ka jinglong trai ya ke jaka ke badon hatem yo maulong hadien bala IT da usiem jong kahima meliem kam hashwa la pentip da ki he halo ka jing penkenriak no ya kinong trei jong ka Shilllong Municipal Board na Harijan Koloni ka badang sedang hadien keba ke municipal keladap ban penkenriak no ya ke office tray kam bersipor jongka Shalom pengat cottage keba don hajan jong ke yengsa chief secretary ha Bishop Cotton Road keban sabut da ka jing maramot ya ke quarter jong ki nong tray ha ke office bersipor ke bementa. See, you need to understand one thing. We already taken over possession of the land. Handed over by whom? By the CM of UAE. Please don't ask me now. Please go and ask the concerned department. We have already directed the Urban Affairs Department to take steps, necessary steps. What is already decided by the government. Ki jaj benriu asamis ki besyong basa Shilllong ke lapelong ke jinglek kemen bihu Shilllong ke bedai ke tamasa ke bekongsan tam ha asam ya kini ke tamasa la rakhie kum ke dak ban penkut no ya ke ayom ot ka ukura lani ka sngi bekrau ha ke baki asamis ki la lek kemen ringkat bat la ki bahieng asam bat ki parlok prajo lapelong ha ke mit sngi pelai ha ke step sngi thok dieng pat ki jaj benriu asamis ha ke leng ke jela ki thang ya ka meji ban terwa ya ke jing duai sha ublading. Ka jing shnai ke jing kieng bertemai hakawa umngot kan sedang shen la pentip usembut Menteri Rangba ubadai kemi ia ketenat PWD road siba Preston Tingsong nen kesngi kani ke jing kieng ka ba penyeso ia ke dauki West Giant Hills District bat ke East Khasi Hills District ka long shibenta jong ke Shilllong dauki road project ka ba la bay tingka da ke Japanese International Cooperation Agency iba Tingsong ilaya tu ba ke soka haduk menta ka sngohun halo ka jingya sya jong ka kam usembut Menteri Rangba ilaya tu ru bai la kerpat ya ka NHIDCL ban sedang no ya ke jing shnai ka surok 4 lane ka ba na sherpi syabenyun oper Shilllong khnang ban pensting ya ke jing deheng bat jing sakut kali ha kani kathan aba kelipat halo ka jing pentrei ya ke Shilllong Western Bypass iba Tingsong ilaong ba ya ka jing penbit penbiang ka bakhadu ladap ban pha Delhi. In fact, the final alignment has been already forwarded to Delhi for final approval. And once that is done, then the process of land acquisition starts. In fact, the land acquisition proceeding is already started. Both the deputy commissioners, Ribhoi district as well as East Khasi district. Palat Shilak kendai hajar ngut ki nongpang ki lakot no aka apsa konta baladep bat ka jingkhen lang ya barok ki balakot hakari ka lapoi sya ka kendai pusan point R not na ka shispa kari ka layo lum jingkhen baki don palat arlak nrupsaw hajar ngut ki bayebet themai ka jingpang covid haki apsa konta baladep aduk menta barok ki bidang don ye ka jingpang ki long palat khat arlak nyopu ar hajar ngut katanat ka layo tu ba palat nrup kendai klor kendai pholak teli ki test na ka benta ka jingpang covid adep banle aduk menta
Hakawai pat kaliang Meghalaya layo lom jingken bakidon kumbashispa prapakundai ngut kibebet thamai ya kajingpang COVID khat kandai bat nyopusan ngut kibalakoj haki ap sakunta baladam. Kajing penmi kerteng ke bakadu haka electoral roll na kebenta ki Southly constituency kata ka Nartiang Assembly constituency ka Jowai Assembly constituency ka Raliang Assembly constituency bat ka Mukayau Assembly constituency la dep ban penmi bat sam shekinong elam jong ki seng sign perthei dau deputy commissioner iba Garot LSN Daik saringkat kajing don lang jong ki additional deputy commissioner bat ka electoral registration officer ikong Didi Singai henne ka sngi ha conference hall ka DC office hakane ka program lawan ban shimbenta de khot jong ki seng sign perthei beper kum ka seng NPP HSPDP Congress bat ki nong trei jong ka election branch. Regarding the Form 7 group combination nama panjang district juga sampai mengusangi electors kabupaten district di Peladan dan Jengkir. Akan ada senipan New York ya kan final publication jangka electoral roll kata komod berok kita ki kerteng berok kita ki beri ki balayan file ki form 6 dan ki file ki form 8 7 ban delete dan wat ban file ki form 8 ir ban transfer kita berok ngadap incorporate UIG present UM Karang nega sngiu la pelait pajba ya santli ki UTP Vans ha ka Palau jong ka Shilllong District Jail ha ka jingadon ringkat USP ke East Khasi Hills District SP S Nong Tengyer bat USP City Vivek Siem. Abakren chikinong tok khubor Karang ula pentip bagatanat kala shim ya shibun kilat ha ka bayadei bat ka kam ban penbahaya ka jail bat ka jingshna ya ka ha ka jaka ka balong apusan akar ha New Shilllong Township katkum uba Karang ya ka ne ka plan ban shna ya ka Central Jail on pen kre da katanan. Mentapat inyepet ya ka jinglong jingman ka suminang Shilllong. Ka jing shit kalong khat R.9 degree Celsius bat ka jing kriat kalong 0.1 degree Celsius. Ka jing skam gau hau kalong rupline chispa menstep bat nyopu an chispa jan mit. Kandon ka jing hap slap ba malu mala hagi katu kat ne ki benta ha Shilllong. Ngipen kan mau ya pi baya ka ne ka khubor jongi pilar ban pe live ha ka YouTube channel jong ka di news Shilllong. Shwa ban poi shik bakut jong tuk khubor nya pe biang sa Asia ni kini kimat bakongsan. Nadap ban bata ikatanat penroi sor ban penkenria mardor di kinong trei ke Shilllong Municipal Board ong sembut Menteri Rangba ke Jelai ba Preston Tingsong. Larakhi ya ke jinglek men bihu ha Meghalaya. On sedang shen ke jing shnai ke jing kieng bertemai hawa umngot ong Menteri Badai Kmi ikatanat PWD Roads. Bat kidon palat arlak nrup saw hajar ngut ke bebet thamai ke jingpang COVID hakari haki ap saw konta baladem ha Meghalaya shispa prap kondai ngut ke bebet thamai. Tepar lok katungin apoi shibukut jong tuk kubor jing mentaga janmit hadu mensyam krisai kesengi hagajuk kapor kepresi boni pi barok.